Iyo uvuze izina Yesu benshi bahita bamushushanya, benshi bazi izina rye kandi benshi bamaze gufata amasura ye, ku buryo ushobora kubaza umwana uti mbese uzi Yesu? Ati naramubonye, namubonye ku gipapuro. Gusa si abana gusa n'abantu bakuru benshi bahamya ko bazi Yesu, ndetse bamwe bizera n'ayo mashusho bagira nk'ikibazo bakayapfukama imbere kubera ko atatse mu nzu zabo. Uramutse umubwiye ko atari Yesu mwabipfa akakubwira ko uri umuyobe. Gusa ukuri guhari ni uko abo bantu atari Yesu wa nyawe, ahubwo ayo mashusho y'abantu ni abantu bakinnye filime ze. Niba uyatatse mu nzu ni byiza nimba ukunda imitako, ariko nimba uyizera niwe wamenya niba ari byiza. Gusa ikiriho abo bantu ntabwo ari Yesu, ahubwo ni abakinnyi bakinnye filime bitwa Yesu. Tugiye kuvuga ku bagabo 9 bakinnye amafilime bitwa Yesu, ndetse n'undi umwe wakinnye yitwa Yohana Batista. Ngendi Aimable Nyongera The Teacher. Ikaze mwese. Ku mwanya wa mbere turasanga uwo bita Robert Powell. Robert Powell amazina yose yiswe Robert Powell Thomas. Yavutse ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'1944, avukira mu Bwongereza mu gace kitwa Salford. Mu mwaka w'1975 yashakanye na Barbara Lord, baje kubyarana abana 2. Nyuma mu 1977 nibwo yaje gukina filime yitwa Yesu. Iyo filime yitwa Jesus of Nazareth cyangwa Yesu w'i Nazareti. Uyu ni umukinnyi wa filime wabigize umwuga kuko yakinnye n'izindi filime nka Mahila, ndetse n'ijwi rye ryifashishijwe mu gukina filime mbarankuru ku ntambara ya kabiri y'isi yose, ndetse gukina filime yagiye biherwa ibihembo bitandukanye harimo nk'icyitwa Venice Film Festival. Uyu yakunze kubuza abantu kumuramya, ubwo akavuga ngo baramye Yesu Kristo wo mu ijuru. Uwa kabiri yitwa Jimmy Caviezel. Jimmy Caviezel amazina ye yose yiswe Jimmy Caviezel Patrice Jr. Yavutse ku itariki 26 z'ukwezi kwa 9 mwaka w'1968. Avukira ku musozi witwa Mountain Valley muri Amerika. No mukinnyi wa filime, ni nawe wakinnye filime yitwa Yesu muri filime yitwa Passion of Christ, ububabare bwa Kristo, yo mu 2004, ndetse yakinnye n'izindi filime nka Sound of Freedom muri 2023. Uyu yize muri kaminuza ya Washington, ashakana na Kelly Pruitt mu 1996. Yavukiye mu muryango w'abizera cyane w'Abakatolike. Uyu yemera Yesu Kristo. Uyu nawe kandi abuza abantu kumuramya, ahubwo ati bizere Yesu Kristo kuko nawe aramwizera. Ku mwanya wa 3 turasanga Diego Maradona. Amazina ye yose yiswe Diego Maradona Miguel Suarez. Yavutse ku itariki 17 z'ukwezi kwa mbere umwaka w'1981. Yavukiye Lisbon muri Portugal. Yakinnye filime yitwa Yesu muri filime yitwa Son of God cyangwa se umwana w'Imana yo muri 2014, ndetse yakinnye na filime yindi yitwa Bible. Afite umugore babana witwa Katia Oliveira, afite abana 2. Uyu nawe yemera Kristo akabuza abandi kumusenga. Uwa kane yitwa Teddy Nelle. Amazina ye yose yitwa Teddy John Nelle. Yavutse kuri 20 z'ukwa 9 umwaka w'1943. Avukira muri Ranger, Texas muri Amerika. Yashakanye na Ryan Granga, abyara abana 2. Uyu ni umuhimbyi, umuririmbyi, ndetse atunganya n'umuziki. Azi kuririmba neza cyane, ndetse yakinnye filime yitwa Yesu yo mu 1973. Iyo filime yitwa Jesus Christ Superstar, Yesu Kristo wamamaye. Uyu nawe yatsindiye ibihembo byinshi bitandukanye mu mwuga we wo gukina filime nka Golden Globe Awards. Avuga ko yemeye gukina yitwa Yesu uko yamenye ibye akiri umwana. Ku mwanya wa 5 turahasanga Max von Sydow. Amazina ye yose ni Karl Adolf von Sydow. Yavutse ku itariki 10 z'ukwezi kwa 4 umwaka w'1929. Avukira mu gace kitwa Lund muri Sweden cyangwa se Sweden. Nyuma yaje kuba mu Bufaransa. Yashakanye na Christina Oron mu mwaka w'1951. Aje gukora divorce mu mwaka w'1975. Yongera gushaka Catherine Brett mu mwaka w'1997. Yabyaye abana 4.
yakinnye filime nyinshi zakunzwe mu Burayi ndetse no muri Amerika. Amenyekana cyane kuri filime yakinnye yitwa Yesu, filime bise The Greatest Story Ever Told, inkuru yabazwe cyane yo mu mwaka w'1965. Yatsindiye ibihembo byinshi nk'umukinnyi mwiza nka Max von Gordon Global Awards ebyiri. Akiri muto yasengeraga mu rusengero rw'aba Lutheran, urusengero rukomoka ku myemerere yari ifitwe Martin Luther cyangwa Martin Luther. Yaje gupfa ku itariki 8 z'ukwezi kwa gatatu muri 2020 afite imyaka 90. Ku mwanya wa gatandatu turasanga Brian Deacon. Brian Deacon yavutse ku itariki 13 z'ukwa kabiri mu mwaka w'1949. Avukira Oxford mu Bwongereza. Yaje gushakana na Lawrence Sita mu mwaka w'1977. Bakora divorce mu mwaka w'1987. Arongera ashaka Natalie Brooklyn mu mwaka w'1998. Afite umwana umwe. Rero yamenyekanye muri filime yitwa Yesu, filime bise n'ubundi Jesus cyangwa Yesu. Yabanje kwitoza gukina amateatre kigo cy'urubyiruko cya Oxford. Uyu ari muri bamwe amafoto ye akunze gukoreshwa cyane kuri ibyo bipapuro, ndetse n'abavuga ko yemera Yesu bidakwiye ko abantu bamuramya. Ku mwanya wa 7 turasanga Jeremy Sisto. Amazina ye yose ni Jeremy Melton Sisto. Yavutse ku itariki 6 z'ukwezi kwa 10 mu mwaka w'1974. Avukira mu gace ka Grace Valley muri California muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yaje gushakana na Marisa Ryan mu mwaka w'1993. Bakora divorce mu mwaka w'2002. Nyuma muri 2009 arongera ashaka uwitwa Adirani, babyarana abana babiri. Uyu ni umukinnyi wa filime ndetse akanazitunganya. Yakinnye n'izindi filime nk'iyitwa Suicide Kings yo mu 1996. Akina n'indi yitwa Weightless yo muri 2007. Gusa yamenyekanye yitwa Yesu muri filime n'ubundi bise Yesu cyangwa se Jesus yo mu 1979. Yabyawe na nyina witwa Lady Gibbs nawe wakinaga filime. Afite na mushiki we nawe ukina filime witwa Mido Sisto. Uyu nubwo yakinnye yitwa Yesu yahinduye idini, ava mu Bagatolike ajya mu idini ya Buddhism. Iri ni idini ryavukiye mu bice by'Ubuhinde. Bavuga ko iyo umuntu apfuye roho ye yongera ikavukira mu bindi biremwa, nuko bizera. Byashinzwe n'umugabo witwa Gautama Buddha wari igikomangoma. Ku mwanya wa 8 turasanga Owen Machen. Amazina yose ni Owen Christopher Machen. Yavutse ku itariki 21 z'ukwezi kwa kabiri mu mwaka w'1983. Yavukiye mu gace kitwa Dublin mu gihugu cya Ireland. Uyu ni umukinnyi wa filime n'umudirector wazo ndetse ni no mu modo cyangwa werekana imyambaro. Yakunze kugaragara mu ruhererekane rwa filime kuri BBC rwitwa Marilyn. Arazwi cyane mu maseri nka NBC drama na Netflix show. Uyu afite impamyabumenyi muri psychology cyangwa isomo ry'imitekerereze n'imyitwarire ya muntu yavanye muri kaminuza yitwa College Dublin. Uyu yakunze kugaragara ari kumwe n'abakinnyikazi bivuga ko bari mu rukundo nka Taylor Joy cyangwa Kelly Blaze. Uyu we yakinnye filime yitwa Yesu muri filime bise Killing Jesus, kwica Yesu yo muri 2015. Ku mwanya wa 9 turasanga Michael York. Amazina yose yiswe Michael York Ope. Yabyawe na Michael Hugh Jackson na nyina witwa Florence Edith. Nyina yari umunyamuziki. Ku itariki ya 27 z'ukwezi kwa gatatu 1942 nibwo yavutse. Avukira mu gace kitwa Falmouth, Buckinghamshire mu gihugu cy'Ubwongereza. Yize muri Oxford University. Yashakanye na Patricia Micallum mu mwaka w'1968. Yakinnye filime zitandukanye ndetse atwara ibihembo byitwa Emmy Award inshuro 2. Gusa uyu ntabwo yakinnye yitwa Yesu, ahubwo yakinnye yitwa Yohana Batista. Ku mwanya wa 10 turasanga Donald Sutherland.
uyu ni umukinnyi wa filime wakinnye yitwa Kristo muri filime yitwa John Get Guns. Yavutse ku itariki 17 z'ukwezi kwa karindwi mu mwaka w'1935 avukira mu gace kitwa St. John muri Canada. Yashakanye na Lois Hardwick mu mwaka w'1959. Baje gukora divorce mu mwaka w'1966. Arongera ashaka Shirley Douglas mu mwaka w'1966. nawe baje gukora divorce mu mwaka w'1970. nanone nyuma yongera ashaka Francine Lassette mu mwaka w'1972. uyu kandi nawe yatsindiye ibihembo byinshi mu mwuga wo gukina filime nka Golden Globe Award, Prime Time, Emmy Award. Yize mu Bwongereza umuziki, ubugeni n'ubusizi. Gusa uyu ahakana Yesu, ntabwo yizera imyizerere y'Abakristo. Ngabo abantu 9 biswe Yesu n'umwe wiswe Yohani Batista. Kwitwa Yesu byabahesheje amahirwe akomeye cyane nk'uko bamwe muri bo babyivugira. Gusa benshi muri bo ntibashimishwa n'uburyo baramywa nk'aho ari Yesu, ahubwo bavuga ko icyiza ari ugukurikira Yesu nk'uko basanzwe bamuzi kurenza ko bo ubwabo ari bo baramya. Nagushimiye wowe wakoze subscribe, nawe utarabikora ushobora kwita ukandaho. Murakoze mwese.